Nasapa pa'y laang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti balay da Tata Joel. Nag-text kami itay. Naku nana, mapan ko kano kita, hindi pakontrata na balay da. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa nakaturog kayo iti anak ta, nanganakon, nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang nga rod, ingkan. Ang mga no agururayan kan ni Tata Joel. Sige, sigan ti makam mo iti anak ta. Inakon, wan? Sige nga rod, agan-anad ka. Ay na, nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay. Lakay. Apay. Sakti mang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami ang nagrarana itay iti balay da. Adamot lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangital ka na. Kasta ka di lakay. Ay kit nasaya at nga rod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabuspusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayabak a labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad gayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay na, nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito kadimot nga genroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at labinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbag ka pa'y manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, saysaya atam kumati agada na. Wan nanang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Wan nanang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot ti naibaga ni Maritesi itay na sabat ko. Kunang mo lang kabalan da, bayadan ti tuition fee. Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo't kit-date, kupitan ni Dario kadag iti kontra tayo na babalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam tunay. Ay kay pudlumay. Manulang mo ti sweldo ti construction worker akas kan kwa na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo, kadaktal ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti husto at hangdan, nagiti ay ayaban na laborer. Lakay, asino kumamot ti nakaibaga iti daytaken ka? Saan na nasken nga bagak? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilaklako na iti junk shop. Nukas jay, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Ne, agreklamo ka? Sika natin agtrabaho, takita na manon ti mabati asweldom. Anya? Amo man nakalunak. Iso atunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok kat anakalon ka. Ngam saan matakastoy ka basti tiyaw awat mo kanya kasigod Anya na, kada taon ta nagadupay reklamo na. Hindi ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto Ay, di nakpag-hib-hibladan si kanay. Ang mga numatong pa ka. Anya? Nanang, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din internet tatang apag-tuition ko. Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti panagbabayad. Ngam aging gaita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na Ada intad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayadak ka dagiti bills tayo. Nanang, di ka madanagan.
Padasak ti mapan umutang kadagiti ko kumarek. Bareng adda mautang ko, kat makabayad kan intun bigat. Uwen, nanang. Oh, anto iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatang mo namin dagiti masapsapol iti balay. Di mabati, isut ibangkom. Wen lakay. Mapanak a grocery no aldaw. Kalpasan na, dumagasak matan ije bangko. Ala, sikan ti makaamo, bakit? Manang Tesi, mga no da kwartam dita, umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo ije pagadalan? Mangrabrabak kan samot, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idinto tamangup opisina ti asawam. Dakkel ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na, no amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati, gapu kadag iti loan na. Anya? Wen manang Tesi, pudno ti ibagbagak. Ay na, noomdas la ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pailaang. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tesi. At damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayat na uminom, tadang kaya na. Si kamad ga, Anthony. Inom kamad nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umay kakit dito, uminom ta. Sana ba ito lamat? Ay na, pasensya kan. Liklikli ka kung dahil bisyo. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat maisublik manan ti kinaartek ko. Anya? Agawit takit din, ang mga aguruuray kan dagiti aginam. Sige, manong dari. Ito lang awisan kakit. Payan nagpala. Ala, may kakit din. Kaya na dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat na mabarte ka. Abay nga may trabaho ka pa lang manong. Dakil mo ti makupit mo kadag iti mawawat na kontratam. Anya? Puno mo na. Nakakita may iti construction lang ti trabaho na. Ngami sumutin ti masasensa. Ne. Sabali dahi tayo bagbaga mo na, Tony. Naparte ka, manong. Amo ka ti pagbagak. Nandamag kung tubay nga laklakom na kiti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan din mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo latta ti aginom. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titi sana na sayat. Agila ko iti materialis di aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay, nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay, nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka, sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Ang bibiyang ko katagiti madistorbo. Umayla tati makabal sangwak. Umunag kan, iturog mon. At dapat trabaho minton bigat. Hey, di na nga dektaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong totonay. Anya nga min ayat ti parikot mo. Api akasta ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakes nga apal dayta. Gaputa di mo kayat ti malamangan. Ano? Siyaksakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na itirabiya. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayo. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, dakes lang apal na dayjay. Iso akas ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta dito eh.
Amin akaaruba na. Apaan na, no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, nga rod. No agsasao, kunamlan di na kasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana latat ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataudan ti kanan tayo. Igaad tayo kiti ag trabaho. Tani. Imunan ang nag-lockdown ni Manila. Gapu iti da ito agrara-ira a coronavirus. Amangan na sumarunumutan diti probinsya. Salbak kiti kasoy! Makat... Ay! Tunay yan eh. Apay manan ayala kay. Apay akas na tilang nga managawid. Naikatak iti trabaho. Anya, Ay, ay, anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubra ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po itagrara-ira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Uwan nga rod, bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot bastit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Uwan nga rod. Imbag lang handa igatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman naktain inted mo kanyak dagiti sweltong. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. basta ya. Ala, siya kundi makamo. Mapanak ijayan dananang inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan kaidi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar, no kasto yung awan trabahom. Anya nga ita. Sa ukala asao. No kayat mo, sikan ti mapanag diskitar iti maisaang. Ay na, unay kamot kan. Maramit mo pa ilat ag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawit ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak ijayan dananang. Hanggang isumulan. Parikot da no pagalaan da iti isaang da. Anya, Bakit? Padasim nga tatimapan kadag iti ko kumarin. Saan na bali? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggada. ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Diyak pa'y nabaybayadan. O, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam, Kwama ng tesi. Naggapu akijayan ni Mari Suping. bagas samat day taimat mo. Wen manang, kinapudno na. Awan nga minin maisa ang mi. Iso ang napanak pa'y labing mulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akanon nyo iti mabayag. Pangdwala ang aldaw day ta. Wen nga rod manang. Awan mo't ngamin trabaho ni Tonin. Samay sa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapan agsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, o may kanto ijabala inton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O adtoy Jonah, alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na, agyamanak. Kinapudno na. Parikot kong agpaiso no sa dino man ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaom day to'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapul yu ijabalayo. Ha? Ay naman ang tesi. Adoon na yan ti utang ko kan ka. Saan na bale? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Orekas jeti na isawsawang ti asawa kiti kalabas.
Kaya't yulat ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day jay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ha? Ado dagiti sana nasayat nga nararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayat ko kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapod no na. Nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo. No sa day no ti pangalaan mi iti isang mi ita lockdown. ayos lang dayjay. Tinapatag na amiris mo asaan anasaya dagiti inararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Agam ita. Sikat ti ad-ad tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Lulakit dinadalos, awan parikot. Ora construction worker lama ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wenno nagadalaan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti